بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Itekako bitna smjernica, prihvatanje istine, makar ona došla od tvoga neistomišljenika, od onoga koji ti nije drag, od onoga koji je daleko od tebe, obaveza ti je da prihvatiš istinu. Kada te neko posavjetuje, dođe ti haber, dođe ti vijest, lijep savjet, makako taj koji je izrekao taj savjet bio ti dalek, možda tebi bio mrzak, možda nešto u duši prema njemu imaš, obaveza ti je da to prihvatiš, a da ostaviš neistinu, makar ti je rekao tvoj najbliži. Dakle, to je neophodno da se pridržavamo u ovom vremenu. Jer oni koji prihvataju samo od svojih bližnjih, samo od svojih najdražih, neka znaju da je to osobina prethodnih naroda. Neka znaju da je to osobina Židova koji nisu prihvatili ništa drugo osim od svojih. Nisu prihvatali od nekoga drugog. Prihvatali su samo od svojih najbližih, svojih najdražih. Pa šejhul Islam ibn Tejmija rahimahullahu ta'ala govori o tome i spominje kuranske ajete iz sure Al-Bekare, koji govore o tome, 89. 90. i 91. ajet sure Al-Bekare koji govori, vratite se tamo da mnogo ne duljamo, pošto ima dosta da spomenemo smjernica upustava, tamo se spominju ajeti u kojima se kaže da su Židovi prije dolaska Muhammeda alejhi salatu vesselam, kada bi se borili sa Arapima iz Mekke, sa mušricima iz Mekke, govorili im, doće vjerovjesnik, Ahmed, Muhammed, doće i on će biti na našoj strani i mi ćemo se boriti protiv vas i vas ćemo pobjeđivati. Znali su, nalazili su u svojim knjigama opis Muhammeda alejhi salatu vesselam i znali su ga bolje nego što poznaju svoju djecu. Kako Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori i kako su govorili ashabi. Da su nalazili i Židovi koji su bili ranije Židovi pa su prihvatili islam, nalazili su opis Muhammeda alejhi salatu vesselam i poznavali su ga kroz svoje knjige bolje nego što bi poznavali svoju djecu. Međutim, kada je došao vjerovjesnik Muhammed alejhi salatu vesselam, zanegirali su ga. Zašto? Zato što nije došao od njih.
Zato što su oni prihvatali samo ono što dođe od njih, od njihove skupine. Muhammed alejhi salatu selam je naprotiv došao iz one skupine s kojom se oni raspravljali, s kojima su vodili sukobe. Pa nisu zbog toga, zbog tih svojih strasti nisu prihvatili Muhammed alejhi salatu selam. Poznat vam je slučaj u Medini. Nije se pojavio Allahov poslanik alejhi salatu selam u Mekki. U Medini su pričali Židovi da će se pojaviti čovjek u Mekki, da će mu biti ime Ahmed, da će pozivati u obožavanje jednog Boga, Allaha dželle dželal, da će pozivati u istinitost proživljenja, sudnji dan. Pa se Allahov poslanik alejhi salatu selam pojavio u Mekki. Proboravio koliko? 13 godina. Došao u Medinu. Došao u Medinu Allahov poslanik alejhi salatu selam. I oni ljudi, Ensarije, kojima su Židovi govorili da će se pojaviti Allahov poslanik alejhi salatu selam, oni su prihvatili islam. A taj Židov i dalje je hodao Medinom i nije prihvatio islam. Pa su govorili Ensarije, Medinjani, bolan, to je taj čovjek o kojem si nam ti pričao. Poziva u vjeru jednog Boga, Allaha dželle dželaluhu, poziva istinitost proživljenja sudnjeg dana, a ti ne prihvataš, kaže nije on taj. Nije on taj. Negirali su. Zašto? Zato što nije došao od njih. Pa šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala na kraju, nakon što komentarše ove ajete, kaže, opisao je Allah subhanahu wa ta'ala Židove da su oni poznavali istinu i prije pojave vjerovjesnika alejhi salatu vesselam, međutim nisu se odazvali. Zašto? Jer oni nisu prihvatali istinu osim od skupine kojoj su oni pripisivali se, iako ta skupina nije slijedila ono što je bilo obavezno u njihovom vjerovanju. Dalje nastavlja šejhul Islam u svom vrijednom djelu Iktidau siratul mustaqim na 7. i 8. strani, pa kaže, kao da govori dakle o našoj stvarnosti, od našim kušnjama, fitnama, smutnjama. Ovime bivaju iskušani mnogi koji se pripisuju određenoj skupini u znanju ili vjeri ili osobi koju oni u svojoj vjeri veličaju mimo vjerovjesnika, pa ne prihvataju iz vjere ništa, niti razumijevanje vjere, niti hadise, osim ono što dođe od te njihove skupine, jer oni ne znaju čime ih obavezuje njihova skupina, dok ih vjera Islam obavezuje da prihvataju i razumijevanje vjere i dostavu vjere, jeli od koga god ona dođe, dakle, koliko dođe na ispravan način.